Ebigene buramu ebyemizano so nyinzi kubyongera mu amani kandi kwera ngo Bunyangabu bwe conform izi kukwataniza hamu na bembezi bekichweka izi kukwataniza hamu na ba participants bona bakwenda kumanya Bunyangabu ekoze leta mu byemizano kandi twakora tutakwa twabyongeramo so nyotandikireho nyimukireho kwa ne Ensinganto nazikwatiraho mu bintu byemizano nani mu abasede baje kubakwasa ekikopo